Iyo urimo utembera muri Kigali ukareba amazu, imihanda myiza, ubona byose ari byiza. Ariko iyo uvuye muri Kigali ibirometero bike, utangira kubona imwe mu mihanda itarimo kaburimbo. Muri 2019 mu gihugu hose hari ibirometero 14,000 by'imihanda. Muri yo ibirometero birenga 600 nibyo byari birimo kaburimbo, aho wasangaga kugenda mu gihe cy'imvura cyangwa mu gihe gisanzwe hari aho biba bigoye. Imihanda imwe n'imwe usanga itameze neza, indi ibiraro byarangiritse cyangwa indi ugasanga irimo ibinogo. Tekereza umugore urimo arava cyangwa undi murwayi uwo ari we wese urimo arava, uri butegereze amaraso mu gihe kigeze ku masaha 3. Ahantu henshi hatandukanye mujya mubona utudege tutagira abaderevu ducicikana mu gihugu, benshi ntibamenye icyo tuba turi gukora. Utu tudege ni utw'ikigo cya Zipline. Zipline ni ikigo cy'Abanyamerika gikora kikanakoresha utudege tutagira abaderevu, ari two bita drone, mu kugeza ibintu bitandukanye ku bantu. Iki kigo gifite amashami atandukanye mu bihugu birimo Amerika, Ghana, Ubuyapani, Nigeria, Cote d'Ivoire, Kenya ndetse n'u Rwanda. Mu Rwanda iki kigo gifite amashami 2, ari ishami rya Muhanga n'ishami rya Kayonza. Iki kigo cya Zipline kandi mu Rwanda gifite ubushobozi bwo kugera mu duce dutandukanye tw'igihugu ku kigero cya 75%. Ni ukuvuga ibitaro bigera ku mavuriro, ibitaro n'amavuriro bigera kuri 400 biherereye mu gihugu hatandukanye bishobora kugerwaho n'utudege tw'iki kigo. Kugeza amaraso n'imiti kuri ibi bigo by'ubuvuzi byagabanyije impfu z'abana n'ababyeyi bapfa babyara ku kigero cya 88, ubwo tubikesha ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Pennsylvania muri Amerika. Zipline ikorera ku migabane 3, ibi bikaba bigabanya imyuka ihumanya ikirere ho 98% ku isi, kuruta gukoresha amamodoka kugeza ibintu bitandukanye ku bantu. Nk'uko wabyumvishe bya bihugu twavuze haruguru iki kigo gikoreramo biherereye ku migabane 3, ariyo Aziya, Amerika ndetse na Afurika. Twigarukiye mu Rwanda, Zipline iherutse gusinya amasezerano n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Baherutse gusinya amasezerano y'ubufatanye azafasha abakora ibikorwa bitandukanye by'ubugeni kujya bageza ibikorwa byabo kuri ba mukerarugendo baba bari gusura amapariki mu gihugu hirya no hino hatandukanye mu Rwanda. Ku byo indege zizajya zinjiza, ni ukuvuga 20% by'ibizajya byinjira cyangwa by'ibizajya byishyurwa ku rugendo rwakozwe n'indege, bizajya bifasha mu guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku mapariki mu Rwanda. Zipline isanzwe ikorana na Minisiteri y'Ubuzima mu kugeza amaraso n'imiti
nk'uko twabivuze haraguru ku mavuriro, kandi isanzwe inakorana na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kugeza ku bahinzi imiti n'inkingo, ku baveterineri ndetse n'abahinzi n'aborozi. Ibi bikaba byarafashije mu iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi. Wakoze kudukurikira.